Haka ni kesengi kerpang Nonghikai lawan bani Shimbenta do ba Meral Bons iam MLA kenong po constituency kumukongsan. Haka jingidon lang uba Sostenis Sotun MLA Jirang, uba George Bilingdo MLA Umroy, ikong VA Nyota ADC, ikong Paidolin El Nonglad District School Education Officer Ri Bhoi, uba Ardhar Sub-Divisional School Education Officer Ri Bhoi nalor kiwe-kiwe. Haka ni kesengi lasam ru ya kikusnam Nonghikai kibla ai kejing syakri kebabha ban kentiu ke Puli Putih. Kibagentop na ka secondary level siya ikong bahun sisya leng skor na ka Nehru Memorial Secondary School Umsning. Haka upper primary level layo de ikong N Violinda Shabong na ka Ri Bhoi Presbyterian Secondary School. Haka kerdan lower primary layo da ikong Glennis Laupnia na ka St. Peter's RCLP School Nongsder. La samru ikakusnam Best Bharat Scout Master siya KJ Peter but Guide Captain siya ikong Rasna Karwantang. Kibedeki assistant teacher haka Don Bosco Higher Secondary School Bernihat. La samrut ki kusnam syik samla pulik belale abah examen HSSLC but SSLC. Kibakentop ya ilanyo kerpang nongrom na ke Holy Angels Secondary School Bhoi Rembong. Usohan thapa na ke New Era Secondary School Mausmai but Sylvester Shadap na ke St. Paul's Higher Secondary School Nongpo. Habakran kini kesengi kumukongsan uba Meral Bons iem. Ulai kublai kerpang ya berok Nonghikai ke distrik kiba latre shitom ban ai ke jingnang jing start ban kentiu ya ke Puli Putih ha ke jela. Ulai ke jingnya ro sya berok Nonghikai ke latre shitom ban pendap ela ke kamram kamtam ha kisnam online shop ke klam COVID-19. Syo uba Meral Bons iem ula kentu Nonghikai baki mendai banduk jengkermen wala ki mat shibun ki jing e. Hendrai baki nang ya ai ke jing syakri ke bejanai ban kentiu ya ke Puli Putih. Da ke boong ru bakum kinong mi kemat patba na ke distrik Ri Bhoi kinang trishtom bani keran bat ke sorkar jela na ke benta ban pai kemat syaki jing don kam jong Nonghikai ha ke jela. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.